uMavava mfoko kaSikhakhane awuyibambe la phezulu ayibambe la ngihlale ngizwa kuthune ekhanda elitshekile nje nengqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje ngubonile ukuthi nekhanda nengqondo yakho itsheke njengekhanda lakho bengingakwazi mina bengihlale ngizwe nje kuthiwa uMavava mfoko kaSikhakhane unekhanda elitshekile ngibonile ke ukuthi nengqondo yakho itsheke njengekhanda lakho wena mfoko kaSikhakhane ngifikile kulife wakho njengoba athi bengithekile nje abantu ukuthi ngize kulife wakho nalezi zampukani athi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandenu ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngama-comment wena Mavava wasungivala ngama-comment uyenzelani leyo nto lalela ke wempukane ehlaza enkulu wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna uzokhipha igama lo ukuthi wena each and everything ehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involved okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile uhambisana noMax wena Mavava uyimpukane ehlaza lenkulu inqondo awunayo ayikho inqondo hlale ngithi unengqondo cha ayikho inqondo uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la ubavala khona la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi la this is my platform ukwazi ukungivala into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje sengikutsheleza yakhe indaba inqondo awunayo mfana wakaMavava awunayo inqondo bengihlale ngithi inqondo unayo hayi awunayo ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangala ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax njengoba egula njena okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlele lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo hayi Mavava inqondo ayikho inqondo awunayo Mavava useless awunayo inqondo Mavava awunayo inqondo uyabona kunomfo lapha na okhulume kamnandi kabi useyamiyeza khulume kahle kabi useya lapha wathi usiyalento akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele ukuthi ilunge ngoba kube khona nokuzwelana yebo ubobo wakhuluma kakhulumaye naye ikhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina bese kuba ukuthi ke nango ke sehlakalelo lenkinga le emehlakaleni akumelanga ke kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalelo ubobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezithu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayeka ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili wena Mavava nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho ubobo ulimele ubunjalo uyinja mawunjalo Mavava uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthu Max mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade ekhuluma kanjeyana ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi zampukani ade ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukani uyimpukani enkulu ehlaza noMavava edla amasimba ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho Mavava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la kuphendule ngubhekisele wegcina kungivala kubolabo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo ngicasule kabo naMavava ngicasula ngingakwazi awangicasula unginyanyisa unginyanyisile unuka njenge-toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana okuthiwa uMax njengoba esangana nje kudunguzela isizwe Hey-ke ngane zakwethu lobo kuwuDubula owaziwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana uDubula wakambatha ekhuluma ngalolu nalolu daba lapho khona uMax
wakhuluma amagama angemahle, ekhuluma ngudaba likaBobo njengoba sazi ukuthi uBobo uke washawa umphakathi eKagiso eGoli njengoba elaliswe esibhedlela. Kepha uMax ubese ethi ayi angazi ukuthi uBobo angafa ngoba wathuka iqhawe lakhe, wathuka nabo behabalandeli. So futhi udaba liqale lapho-ke njengoba selize lafinyelela la and liya ngokuya liphuma nje esandleni kancane kancane usuku nosuku. Siyabona ukuthi hhayi angathi akusayibona ubunsizwa, nathi siyakhuza nje ukuthi hhayi iy'nsizwa zehlise umoya lapho phambi nje khona ngemoya, hhayi azame ukulungisa into maseyikanje, hhayi isuke seyingasayona, isuke seyingasayona. Insizwa ayizame ukuhlisa umoya zilungise la okunamaphutha khona, noma ngabe umuphi o-wrong or umuphi o-right, but kancane kancane lelo daba liya ngokuphuma esandleni nokuzogcina kubulala umculo wesintu kakhulu nje. Asike silungise bafethu, izinto manje idinga ukulungiswa. Danke, siyabonga. Ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe.